Nakon što se proslavio u Harry Potteru, Rupert Grint je kupio sladoledžijski kamion kako bi ispunio svoj san da postane sladoledžija, a ponekad se provoza po obližnjim selima i deli besplatan sladoled deci. Venus, mačka sa dva lica. Zanimljiv dizajn časovnika. Vatrometi sa Eiffelovog tornja tokom proslave u čast Dana Bastilje. Samo još jedan običan dan u Las Vegasu. Dva brazilska dečaka koji izgledaju kao David Luiz i Thiago Silva iz mlađih dana. Pre nekoliko godina Nescafe je lansirao brend pod nazivom Kenjara. Razumljivo je zašto se nikada nije prodavao na našem tržištu. Autobuska stanica. Pauza za doručak na visini od 240 metara. Selfie kipa slobode. 1500 godina star hrast u Južnoj Karolini. Hirurg Leonid Rogozov sam sebi operiše slepo crevo prilikom misije na Antarktiku 1961. godine. Na samo 150 metara od stadiona Maracana u Rio de Janeiro, gdje se igralo svetsko prvenstvo u Brazilu. Budilnik koji beži po sobi kada zazvoni alarm. Kinez koji je vlasnik pasoša imao je problem na aerodromu jer mu je 4-godišnji sin škrabao po dokumentu. Pre nekoliko godina Nescafe je lansirao brend pod nazivom Kenjara. Razumljivo je zašto se...